teo folo fa talo fa tu sa mo lo mai mo ka de fu Vaega le fiafi e se fa poponga le nei o le tato por kalame le BluTV Sports Talanoa. Ele ni foi fiafi le zalulu se fulu le masino se te malua fe lua se fulu male tolu. I lugo le tutu mo le unanga lo BluTV. Ya, ai me se fo YouTube favor le Vaega o le fiafi. Ele gata la fo I lungo lo le tutu le tato BluTV. Ya I le rei mi o le fiafi. Ai ole fa sara la wina le tatou por kalame le nei ia I runga le whainga pa anga ma le ala leo le Channel 8 le NUS TV si tonu si tatou tunu I Samoa ai teo forofo fa talofa fa afira ia tulo taupa ia malo tau mamaru I le rei Vaega o le afiafi I le tatou por kalame wa tuli mata ia le to tele I la tau ia wa fo I le unga na ta oto ia I talonga so o se talonga ai mese lava le po le lalolangi o lo fa nga so le la pio tu fi fa lo atu le matou sa fa ya tu matou va se tolu ya ma fio nga nei e le to tau su la le falo I tu langa fo yo le to mai o le tau tua I le au tele lo tatu tu o le manu Samoa I tu sanga o tu na ya tu o lo tau tua le fo e ala I le fo tu ina fa tama tu ai o le tatu o le manu Samoa le fionga e a to le fo ane tele Aiolupotea po Andy Aiolupotea si le fia le tele ya me fionga ya Aumua to o Vaega senta longo an tato tu pa maroli fa kalo va ko di lo va se luari I ya la wamba me fiki ia pula vinaka ya so fu mo dia nei tu la fiafi I la tapo inga Samoa ya me se foi fa fu tapo inga ya le fo tanto to FC 5 foi tanto po kala masane ya me se foi le fo lo fa foi ya so fu mo dia asiata ya me se foi la ofionga Toleafoa se lo la le nei tu la se kai mi fisi nge po ai danga ina o ya mai le o fu ai fa taro fa I o fionga dia talo fa Samoa ya me se foi malol fo la me se foi paanga tato por kala mo sports no neas o vai atu o le lava te tau tasi toninga pe masania il tato va se tonu au ki ro ko le fo ya dinga ka se kai minga karo ya mo ile au fiki pe sai ko kongor ko miki ya Fijian rugby union Toleafoa ia ka kopi a fia au le vinga malo ngi ka ko so mai fiki le va pe ko nga ho ia ofu me ofu mumu ia le malo fiki ia lo la e me ia io ole au ngale ofu pe sa ye sa so tanga ila o fiti mo le au ngale asiata o tapo ngo foi au Pacifico e pe ole tulanga na ole e hoi tato au ia sa ofu la manga ka mi sa fa ka longa la so ke ia ile weekend mana ia se taimi la tatou mo walanga tasi le na upset maka uki o ngai weekend ia ka ko karkara ngona o le o fitoa o lua silfia o le ua live fo ile tatou por kalame to tonu Samoa tau wala antu tatou fainga paanga male NUS Channel 8 po le la tu wala ata numero valu NUS TV male Samoa li Aumua Toleafoa fa tano fo to fo la ile au nanga fo le tatou TV Channel 8 Samoa me se foi lo mo ia no tau ma wa lunga foi le tulanga wo ye ia me se foi soka inga foi me ka ko se vole news a te sunga junior ke ro wala kanga ro sa fa mai ru mo le io e ru mo le a kele ai background mai ia e te mo se e fa stato proclame mi Samoa Toleafoa ma Aumua io tulanga na fa ia ma sia ia Toleafoa o po o ngata me ti Samoa po o ile NUS o so que ali se me never too late fe ko yo ya o a mo ngia sa vongo ko ya venga ka upo kulanga sa fa ya o ya Toleafoa o mo le ro ke o le au ke akapu ka po po close o ke lo la ye pola na nga so i tamaiti ka ua yo la vo fa ya o ali se va na sa la vosen le o sa ngol sil no fa pe ayo ni ya no ko inga no o yo le ya le na sambo fa lo terina le fo le tato wa por kalame ya I le nei fo I vai tau o so fo ka pa tua o le tato season 1 le tato te alu le te mire nei ya tu sai fo le tato por kalame ale BluTV Sports Talanoa ai wo to Talanoa I winga I lungo le tato por kalame le fo fa yon ala le tato fainga pa anga mal NUS TV por Channel 8 so le fo so mai Samoa va so le yon tua
O le channel le la makua makamaka le makua inga ia I o le pito ia le isa o sa vai fo. E le ngata manga yo por Lambie fa Samoa ia so fo mai fa to fa manino te yao mai la to fo yo lo ngafa ma. Ai me sela o le ka nga movie nga yo mai lunga ri Aumua mo Toleafoa. Mai ia penga fia ko mai foi le ngole ka ko ko o le fo ia la aka ma me mo ko ka ko por Lambie mai mo me ko kele o la tunu. Ia raga after here to le au nanga fo tato ala leo TV Samoa le ala Channel 8 NUS TV. NUS Channel 8 ia te misalo ia o le ala tato o se befa tasila ia o se tulanga mane te fo le ia o se awala fo le fai fo na nga lu fa tasi fo mo le tato TV Samoa ia le na tonu lava ai kau kire yori na inisio vaenga ma fa mapu e tato company la ngona so o weekend le tene marua anga isa nginga ole sa pantiore wala nga ese fo ya ole la ke ukuri ai fo ya kalonga wa sa fa vea o ya mate ya wale lolotu antore fo ia o sa ele por Lambie ma uma se ma fanga ka se fanga uma so ainga o fo la ko fa ia mo fo la fa ile house warming so ma fo kai fo ia pa ki fo le fo le tu fenga malanga ma uma va nga fo fana mana ya ia mo sila fia a siata tu sa ia o tulang fo le ngalwenga wa ia ia ngalwenga fo ia ngalua ma au ma kalisia ma lu tu fo I le weekend ia ma mo travel no ia e feita po inga fata se tu fo ia ma aulotu ma oi e tere o tau tasi vo e kere au monkanga e fa o tulanga na mo si la fie le au ia kere anga ia kane si lo makunga lu vakas yo se awala anta mo fie fo ia o le ni ka kele si le ko ka me ia ai le lava ma sa ofisiri ngi ngalu ru fa kasi mngi o ofisiri ia pena ro lot okay fa o la va vai o ma o le pasia ko polo o step mar ka malo ele u tele o fa tu po yo ngalu ma e kane sia o le fo ila ana ofisiri ia I wana mato malanga loya beltoni ia na maro lo ko ile lo mana ta mana foi na la manguia foi la lo si la va ngai ha mo mala ko ha te tele tanto wa Pacific isi money transfer ia ale yo nga foi le por sili io fai malo e le stawers e si foi le tanto pulenga ia re so foi a mangele la pule mai Samoa le tanto wa main office Samoa mangele ia mai la to umala tai mo le lango so ino le tatou por Lambie le BluTV Sports Talanoa le gata foi la ilea o le ngal bunga va valua le Pacific isi money transfer male New Zealand Rugby League le mo mai foi le lango so ma le tunga la foi Aumua mo Toleafoa o le fa kapenga kwai la mo le ta alonga tele le io ile solusu mo tasi October ma le tala fia ma le tala le leile mo tatou me se la tou inei o kilani ia ele va o ia Samoa wala o le lele mai Samoa ia ngi pe sa le pas maua I so se la o le tatou Pacific isi money transfer ia ticket mo le talonga le tau tele tulanga le ngoi tau asiata a me se foi mo mi la foi tatou au le lang su foi tatou tangata lau tapo inga Samoa ia ina ia mfai ona maua no tau nei tatou te toe bilitino foi ma felo foi mal mo fa na ole o tato tunu ia wa tele la vani si ona to sa tau fai la vai o mo te mi fuile sa malanga Samoa ia pita ia eli mo se no to tele o tato tunu ni New Zealand ma le leva no ato ia ke me ka lo ile ka lo kapol ka pi ia ale vo sa liki ia ke me fa nga I mo mo la ngo ke me ta longa ia me se foi pe liki pe yungi pola la ia ke me mai fa ka se ka ko ngu e lango mo ka po ia lo fai va lo fa na o le si tu mana ia te o le te mile nei ma le right time o le fainga o le tournaments lea wa le tafa tolu pe o kiwi o le kenkalu ma tato o le mana ia langa o le foi lai uma pe foi me malolonga la tato wa idi ilia tu langa o le NRL finals a o lona matangovi o le la walunga mai foi au ia ta alo ai ka ko kama yanga lenga avea ka ko le finals le polan lang so o mana ia yala le sipili o le taimire nei ta longa umoro fanga so
Toleafoa. Ele ngata fo ile e fa moli le nga fa maroma nga fa te i Digicel. Ia le fionga la pepe man tatu Digicel Pacifica. Tu se fo lang sua ia era ngata le tatu Tasi Market. Ia le major sponsors o tatu unanga BluTV. Mori fa maroma nga fa te tele. Wa umana matala no vo i male fionga le polisili o le tatu le Sanita Hotel. Le o mai na mata no vasol nei la o si le tatu tu langa fo io o le o nanga vanga uma o le tali everybody la o ke malo ya langa e lo peke o sa o naming sponsor me pena ya ke lo la ka ko si firo sa mo fa mi sanita tatu proclame Toleafoa kai sanita ya kalsi ya lu ka wonga ia kulanga fo io le o le finga o me ka ko malango me ka to proclame ma tasi le Vaega tatu le malolonga le fa fo mai fo i le malolo tele o fai business ma company me se fo io ni so ila jo o lo fia fa la wi lo ala jo business fo i ma unanga me se fo ia la ngolo su le tatu proclame te tala la fo i le mano ia ele ngata le tatu BluTV Sports Talanoa ia me se fo o longo ino le tatu NUS Channel 9 ia por TV 8 ya e tau ala fo i lau lango sua ma tūlanga o fisosoninga. Ta tatu malologa. A fo i mai. Tatu Talanoa i unga o ta'alonga. Lena ta oto mai ele weekend. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Sia talonga lau tua Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis ila stona I luas foma tase Oktoba ile Malaya Tamaki Makoto Eden Park. E tolu talonga ile aso au fia I talonga ile bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O le umba pe pau fale I o fisa o le Pacifiezy I o Tara o Tahuhu ma mangili. Vai fatau nei luas au tike mo oi mala wainga lau au whainga ruenga po lau mafutanga. E ale kale sia malangolango lau tua Samoa. Monisi wa mtalanga wala ole o watu selau o tasionono o telefoni maasani ole lua fituono fitu iwa fitu faa ole lua fituono fitu iwa wanfaa. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din mo makiva. Sorry, e fia po. Sorry. Anga me kasi na swanga o fisi pe fia po. Uso, kan yung kokongi member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko welcome to Tomasi. Maro. Pe. Talo from Pacha. Mo tupe fa mo moli, te tong hino pili male fa tu beino so se fa leve Lambie Samoa. E faingo fie me uma ile Pacifiezy money transfer. E tolu atatu ofisa I Auckland o Tara o Tahuhu mangele. Male lata ile fitu se fulu atatu la so se Vaega o New Zealand nei. E ba faio na fa ngaina. A faio e sauni malanga I Samoa mole taino pololo po ta fa o le loto tomaiti. Mana tu le Moana Rentals malana fa pitoa. Se fulu ni mapasere wa pa uma o lalo I ta vale mo tongi mole masina o ke topa. Ai inga fa pitoa.
Po nise whamtalanga wala au le oval se lau o tasi ono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacifiezy o lau ba anga mo tupe wha momoli Samoa. Toi whawhele atu toi te liu mod programi malo longa masani le rivang o le fia fili tātou BluTV Sports Talanoa. Tātou whasolo mai le i unga le na ta oto mai ai tālonga a le NRL, a mai se finals o lo wha ngā solo le teimine nei. O le finals mua le sa feto ai e le Rooster. Reka kou moa, ia pora koa foi. A mai se le au malosi a me le pone. Ia ma le Warriors whapea ma le Knights, Newcastle. O le hasa lua, sira foi, ia me se foi, o le tutuli mata inga. Tātou mua le tālonga le Rooster ma le Melbourne. Ia wau au fuisa kiring ka kou peki ai. Au mua la sofi na ngalom sau mai tau. Ia. Lawa o le lu au le moa. Ale fa ku le aso fina ngalo lo tele. Nga uno si la yemo lu vai fo fa ngol talo. O le moa le dida. Wa manu malo le stomas. So o kulanga la nga le wo yele ngol kal. Ya ale ele fengo fie. E vai kwal la kalaka o yo o le afole. O le score kalo. Ai le o le me nga le sa kula ime. O ke le messe. Ia mau e lo mavango ala. O le stomas ile. Ya mau mai ka lo ngai le sul valu suto. Toleafoa. Ke le ia le misi o suali. I le ngaka ki polo ia kulanga ia wa is ke me sa we kongu ma take ia if so sang il forward sa take me le wingi ve ave lum. Ia o la o storm ke le swinga la ko amaka la ko alonga ngala mel pen for si ke lo inganko ki kilo la ko amaka ia maka la valle ia le la maka le rul fa yunga pe menga nga vai swinga o ka alonga le storm nga ka fo nga ia wanga la ve ia il ka meki le ngi sila le o use le number 6 ia le nga ia fo le ki nga le nga vi fo su ia ia e o lo ifano e loa po ai mka kusa uma au le finga wa o kalonga ia one life fa inga lo ia wo ia nga ia fa un kalong O te io lo finangalo Toleafoa va to fa fo mele tu me finangalo Aumua ai nano io il tamalo suali lenga ai fua i le sko muli ale na sio le lord man malo ale storm o feiva nga suali kamanga punga nga suali o va kumarimo ya ele nga vale stamale e ka kelo a le height for you have to do it's a factor melia ya ele i manuiala na tau fai nga i langa punga i lunga di polo ia ai na va ia lava o le mana yo le tano le e o malele o finga so le ka kere ro ko po ye malo ia o ka se mana ia o tu langa to e se mai lai le tano ngale Warriors mal Knights now o la ofisidia o lua i ro fina ngalo ngaru expecting ngar ko nga result le Knights mal Warriors compare le tano ngale Knights previous week before ona so lua ke au ia ngo kalkonga me fainga e malo le Warriors ele ngi ai ai finga ua foi but okay lo foi le ke le o le home ground o le home advantage ya in Warriors ia malkulanga la ko good start male consistent o la ko plays me uma pengo pevel kalngo me coach ingo feinga feinga i Broncos momoa ia le o mai la ka Almanac o la o ye fu la ko fu fa ba me va penge ka wanga nga plan pe a mo second life pe pela lo mo lo ko ngole ye le fa nga la vai o mo mana tele le fatino ina le tatu Warriors o talo le ele nga ka fo ko fo i mai la ko ki player le o kamale o Sean Johnson pe o le playmaker le o le aule tatu ia ai le nga ta fo la o le pe an fai mai to le fe le home advantage la le pe o mari le kapoinga pom kwa i ale on foi la le aule le Warriors la so ko nga yo ina va nga yo ko mo ko i fai o le sa ale alu rumo le ko nga le creating of nga le straight up le ka mo mo ko i ia wa slow down na le defense Knights ile kalong e o kam ka kia ya le kula i merke le osko malo fa tai lela o me i mai o advance mai nei la le Warriors e ta pena le la fito inga male au malo sia le Broncos mai Brisbane Australia ai
me I mai ia Melbourne Storm. I le la fito ai nga male au lea a le Panthers. Mai singi. Tato yaira ala ofisiri la I le Warriors malan tāpenanga. Now, is this enough? E ono mawhai ai ono lanto manu malo I na le ta'alonga lea. Ma Broncos a o lea mai tau atu le tau ke karango inga le tiro sau no le meo le home advantage. O lea a wait ko le kalonga lea e Faisan Cop Stadium. Now, e mwhainu whaari so rofi ngalo, is this enough? A stick kai le mea lea ma le plan len ta aroi nei, is that good enough? E lau te malo I nei le talonga lea. O le polenga nā, o e taulau na I le mafau o kamkaalo. A me se ai fo isi ko inga esi fo players, esi players ko ngale a wailo, makua esi fo le e ho le sao ko ngul ma fo ngale le wait. Okay. Ai fo isi players ya wala ko ye wo kai long. E fo isi players e kai ko kasia ho. O lai o fo ngo e ka alu o. Te peo whaikanga ko ngale le mene a home. Home game makua le leia ka a wailo makua I pefo le o se ya wala ko ka ko ngwa vangone e ka wale Warriors nga ko lifi lunga na ko mai ka lunga le umakni Malo fa tai telefon. Ia kan kong fu iwa na fu ka penga le coach ia mi se fu ia kam ka alo mole away le wa ke pia o ko kele o le au mo le fia ka usanga ka lung ko o le se fine. Yeah, okay, everybody wants to become a part of history. Yeah. I aula wa nge maka mai kilo wa nge le Warriors. Ka kong fo I le fengo fia ka long le mo ko fi ngawa right to the end of last whistle le fi ngau ka long ale. I have a feeling Kia was sneak away the Warriors I ka long ale even though nga maro le Broncos. Yeah. E foi mea ke Auckland place foi al Broncos fa pe o lai o ma kulanga me va penga ia o Warriors le wa o maka alungi le la ko ka alo foi le wa o foi ma o mi malo lo le o le Broncos lo la va ke mi malo lo ia pe o Warriors le pinging ia le la ko pingi fo ia le fo le me o ma but it's all about the level ma fo overcome ia kulanga me va pe pa o fano fully va pe po le situlang fo tang sia elo ye ni sio o fa manu ria le aule ale Warriors mai le ka longa ngo mo ngi le fa ngo le vayaso pe lo na ia na ya una wa ye fo ni key players fo ngale lo fa mo ri ye o longa fo ka fo nga ke ka lo sia o lai mal lo si mom ka penga ye mole ka longa le ai ke so le taken el Broncos e Johnston he's a key man o le Warriors na como fai ia ke mi foi ele va pele taco para vai o mil ka maso po a me vole le ia e vai va penga me con o caro ia me vi nga ngau le vai pola se me va penga e como fai ia fa upset full me Auckland ka long wal ki a ko le Warriors e I miss out kicking games very nga ke le kulango anga solonga mo la ko advance mo final Malo fa tai ai tau le talonga le Panthers ma le au le Storms o ni si o vaenga sila io no mo vi el tau finga tatu Warriors in terms o le wasa no ia Toleafoa le prosainga kamale o Phil Johnson o le tama foi la playmaker mai pe halfback mai o le Broncos o le matua le ia fo le tangata pe fa ia na similar ta alo le ia au afa pe vole I la vai le fa ngol vai aso le weekend le ke ngi le ka lo le wo ka ke le nga hit streak nga kong al ma nga yo yo la ko runners nga kuai ke le nga fenka ke le au le nga la ka lo le kali afa pe na o le si le o ke le lo ngi ke o sui fu se game plan fu nga le ale Warriors mai le au le Broncos afa pe vai ma lo si o le venga le Warriors la ko polo luma Alusa oa in the middle. Nga rola ia le la funga. Ia chances funga le mose king of afo. Ale la vai. Afa pera vai ku maunga vavinga play le polo. Through the middle folio. Mkwa faika wona le Broncos nga o le sikula funga nga le folio Warriors. Va ve kenga apula lunga la ko defense. The shutdown le advantage line le il ka longa mo ki afa pe vola e koe Vami foi fa pegar pui le line shutdown le Broncos.
Yo ke le mo le Warriors e ka mo malo. Ia o le Broncos la vai manga ola ko fisi le vele ko le fan. Yeah. I mean, if there's a lot going on for Congo camp, le Broncos la ko o Scamo Kevin, the coach, e ma players la voye. Ke wan pel ko mai al ko ia mo ko le performance le Broncos la ko kalonga e lua mun mo ko apa nga le standard la ko kalong. So already ia Broncos all the way. Kulanga me. O mata whakata le mai tau watu. E le tāronga lea. Now, I talk to the email Benfas, what do you think Toleafoa? Who's going to come up on top? E le tāronga lea Bronco mo le Warriors. Yeah, fo ia vo le po ai mo ko e silia kulonga ngau le malo. It goes down no po ai ia oi fo i le kiki mistakes ia o kanga fo le au like taking opportunities. O me va pe ni ka me la ikia o me la nga e malo mo fa inga. Ai pe ang fa ya ko le Warriors so ma o leva ka usanga le manga o lo vai kwa o ya. So do you think about the Broncos fo? Ia o la vo va pe nga okay lo la va e sa le Warriors i lunga Warriors. By 2 points. By 2 points. Yeah. Mana ya. Aumua. O le alo whiringa lo mai le lua lea. O ai come on top. Ia o le te anu fa o le Warriors. Oh, okay. Ia wana o le mo fa le tonu le mo. Yeah, wa supo. Wa supo. O mga. O le no. O le supo le ka fai re fiafi. But anyways, langa o le te lua o le o le Warriors. Now, o te le mana o fo i fai se ia walanga o aula. Bronco. Le peno fai atu. O maui e lua le finals. Saoli. O le te Talanoa ia o le Bronco ma le Panthers. Ia te aula ia. Ia fa marurua. Ia o le mutai o i Suncorp Stadium ia le. Le tau mawhai ngā le tātou la le ngō le mero o koe Vodafone o le One New Zealand. One New Zealand. Lawa One New Zealand. Ia ai Panthers ma le Storms. O le aso rua ai tau tiri atu malo longa o andi o ai o malo o a fo i vaenga e ono malo ai mani malo si anga o le Panthers po le Storm mai Leisia. E fua i performance o mako ke loe o le Panthers gaming em ka whain kāpili lo po fele ku vai la o le gaming e fua i lumal forwards ma ko backline. It's a complete team gaming e la uia vai. E ka ke le lo on the day e ke ia wa mo kupu se mea i le whakamala o le sa o Storm na sa o e uia la venga key players like but they have good enough players e carry la ko au to the final. So it's jako vo le kulangole o kalonga le Aumua. O ke le ka o ngol ke plan na mo ka penga ia ile Storm o sile. Kalonga le mo. Penus. Ia wana ko e mang malo le Storm. Okay. Pe tulanga le talonga ia e mang malo le Warriors. Ia. O ia mani. O ia nga kili sa gopo ia mo malo. Ia o le Storm le ia wa au foi le okay. O le Storm. Ia le penu foi wa ke pe o Broncos o ka au mai e lua. Ia fa ka min bilo. La tani ai le. Makale o neva pengi. Leva fonga mai mo mai sponsors leva vai me o li mai po fela ali o li. So ikul ai la ia kau ia. Ke lo ai malo le Storm. Okay. Le sa ia. Le foi la ko fe ma ko me le mala wori ia. Ma ko me a foi le nga foi mo le vo fu ka wanga wori lo po ai au ngara. Au manga ka ke kusa maka ko pe. Ia o le Bronco Panthers. O le whainoa le whakakari i vasongi. O le wari ai ala. Ia, la te tōturu malolonga. A foi mai. Ka kukarangoa le tabrusanga le ipololangi le whangasoni. Ai mbesuri urwa i tālonga le tātou auru manu Samoa. Mo tupe wha momoli, te tong hino pili ma le wha atupeino so se wha ala ve lawe Samoa. E whaingo fia me uma i le Pacifiezy in money transfer. E tolu a tātou ofisa i Auckland o Tara o Tāhuhu Mangele. Ma le lata i le fitu se furu a tātou la la so se vaenga o New Zealand nei. E ma whaio na whaonga ina. A whaio e sauni malanga i Samoa mo le taino le palolo po ta whaonga le loto tamaiti. Mana tua le Moana Rentals ma lana whapitoa. Se fulu ni mapasere wa pa uma o lalo i ta vale maututongi. Mo le masina o ke topa. Ai inga whapitoa.
Samoa. Po nise whamtalanga mala au le oval se lau o tasi ono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacifiezy o lau baanga mo tupe wha moli i Samoa. Hello? Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday din ko makiva. Saya mengal mo vine kuai. Amang yo kolos fanga mo makulong talo fakal choy sa repay los fanga yo tamisina. Sorry, if you po. Ah, sorry. Ang amian kasi los fanga of silpe fipo. Uso, fan yung ko kongi member of fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, Talanoa, welcome to Thomas. Maro. Bem-vindo. Toleafoa. Sia Talanoa lau tua Samoa ma le Aumua se New Zealand le Kiwis i le astona i luas fuma tasi Oktopa i le malaya Tamaki Makaurau Eden Park. E tolu Talanoa i lea so e awhia i Talanoa i le bar Kiwi Ferns, New Zealand A ma Auatonga. O le umbaua pe paul fale i o fisa o le Pacifiezy i o Tawa, o Tahuhu ma Mangili. Vai whaatau nei loa sau tike mo oi malawa ainga, lau au whaingaluenga po lau mawhatanga. E ale e kale sia malangolango, lau tua Samoa. Monisi wa mtalanga wala au le o vatu se lau, o tasi ono, o telefoni maasani o le lua fitu ono, fitu iwa fitu wha, o le lua fitu ono, fitu iwa wan wha. Toi whawhele atu le taliu mai o le proklame mai malolonga le ne fiafi le tātou sports Talanoa. Lunga le onanga le BluTV me se fo i o le NUS TV Channel 8E le nei vanga fo i o le afiafi. Tātou amata mai i urua i ta'alonga o le round 2 le nei. Le sa amata mai le ta'alonga Farani. Ia ma le au le ali i ua whake ia i fo i. Le awa Uruguay. O le aio le ta'alonga le rusu fitu Farani le sefuru ma le lua Uruguay. Ai during the game. So lan mo kwa finga waring pinga fai di waka ufa por pole a falangi lua fionga. Toleafoa. Ya o le World Cup. Ya o akongu foi ngi ya o akongu keke. Kele foi kupe o ave e malo ngi ma kongu ngi developer la kapi ma fai wala we loa e ko kele manga o ka alo e kalo. Ele fai ngofi ngau ko foi falangi la ko ia mo kwa wa peango foi e kuli ai. Ya ke o ko ele ai fi ngau mai foi ya e kwai la ko set piece kalamu line out. E o i polo voi e lus polo me fi ngau ai lalo collision Om kwa maia. Aumua? Ia o tūlanga le ua i le se World Cup mtau tien le lau ki kilo ho le au nge le hoi le sai lalo le mo pe hoi mora. Au ia o aso la pe mai au fou e kaka e le kelo au hoi o lewa a taimine. Om kwa mkau kia le whainka e le whaingo fie fo i a whalani i le au lea i Uruguay. O le tūlanga na taimine. Ia pe an kakan ngoso o Toleafoa ngai o kaua i o set pieces tūlanga pena. Le ho vai koe. O le whaingo o le koe whaingo fie fo i au ngai. Mkwa i le leila whaala kuka penganga tūlanga pena. Ia ua la ele no tai ho le whalangi mau kelingi. E isi kei ma ia ka rongi. Ia le kaimini. O le koe alo kamala fo i ia au fou ia ua maua avano tono le o le pola langi tau sanga ni. Maro whawchai i o le ungalana nei i le super fitu Farani manu malo i a Uruguay i le sefuru ma le lua. Ole urua i ta'alonga le tātou au le manu Samoa. I le ipola langi o le nefu i tausanga. E ui o le sa pai le ta'amisanga mua. Ia ai ta'alonga mua ma Chile. Ai kaunga le walanga kaunga wha Chile. Kaunga wha Mexico. E le o Chile. Chile. Ai mana ia ta'alonga? Well, mana ia ai. Let's look at the point. Fasu ma le tolu i le sefuru. Aumua. O le asa o e take. I le ta'alonga mua le tātou au. Congratulations i le manu Samoa. Sunga whaia onga. Ma le pulenga. Me so le tātou au. A tātou manu malo. But let's just detail some of the facts. Manisi o vaenga na tutupu i le afa mua le ta'alonga. Ia le whaftai lawa o le ua
ai manuia talonga mo tatou mon Samoa tatou foi le faingofie ai ia te wala to ia le afa momo ele ilonga na vaonga kiliki ka ko keleanga I fa le tonu na iti o polo foi e koe mamunu ia mese foi ia tulanga foi ia le foi le I tatou pu tulanga I line house foi maskalamu sa ia na I foi le pinga koi foi le nga kiliki ka ko aule le ka long mo ia ayo no le talong mo ia wa never foi nga fa ta tali na to le ai ia ula to mana tele le to sa ole afa mulu ala afa mo la sa ka fai asi umi o kau fa vela foi le kau fa kulanga ia ka ko game plan le kai ka alu ia tato aule le afa mo nalo Toleafoa o mea fa malo me sili o malo ka ko au me ka wale o malo ia e pe on Samoa o kele ia mo polpa u ia pasivo ia fosi fainga me va penga ia mo ia o le hype por ka longa mal fakalinga al World Cup ia le nga excuse pa va pe fainga pa wal me o malo ia le malo le mo pongisi Aumua I kulanga me ke walu points for and against I ki le nga koe fai mo li ska longa mo le anga I lume ka ko mo wale o lunga ai mi sala me yo ski se ti al pasi o sapo me fa penga koe pick up me second half le mo ka ko mai koe sango ka skala mo la na me fa penga wale nga man of the match ia McFarlane man tofu la Toleafoa ma Aumua o tatou fa so de vangale the first 10 minutes ole afa mua I scored chili man tuana mo tatou tau ai tatou sala ia o to tele lo foi ma fo fa pe sa ka uma precise tatou score le na tai mir ki fa fo matulanga ia mau points langa turn no my points ka ko penalties but within the first 10 minutes of talonga I so fa chili mau ma score fa to mau na tatou score mo ele fase fulu mingu so ko ruifa mingu ke la uma ia fase fulu le afa mo ai mau lo tatou score foi le nga score ka ko fu pekir tuli manu ma to le manu nga tamo tanken pa iawa ai pela na tau so noa ia rua fionga ole umi ia pi ka kuru fa akasile ia le tau mo fainga le tatou au ina ia fall into places ala to set pieces mala to ole si Vaega no tau ai I zero fina ngalo fo ile afa mo be fo na fa wa fo vanga le afa mo ole kele yo ka ko fo ile le ye overlap I feel o fe fo le me decision making ile me fo ile le overlap but ole polo sa ka un pasi ele I pasia ia ai pe o tau pala si lalo ai ko yo sort offload fampo o risi mea pi tele ai na toe tau clash le back line ia la to combination di tua te mi foi le ko nga skai le pe fai me le liki nga fa sa wa ai pi ti ko pe se second back line de ko ngi ele por tele line tau tau exercise ka ko execute ka ko me nga ai kile nga ko fambo ele tatou por le te mina ele au foi fa for ka ko wingi not only that o risi va nga no tiro ole le consistent so tatou long pass le ke e ko ki ko ruka ko long pass so e ka kuli mai ruma le wing ia ma forward pass foi le au mai ele tatou fa kingi ia por full peki foi ngai to la so rua mai tau le vanga le e kalkongu e kele ke mi venga kalngo ai me ka ko au ene yangi passing e la ko adverse 5 ka ko le wing ia le volan ka ko ai kalongo le ngoma ko ngi kam fai me ngai mi fongo le sitting o le passing me fa penga le alu luma lu lalo pa u polo me fa penga e mo ia wa ke lo la voa o ki kilo ia va vasa mal coaching staff mala ko ai o le World Cup ma me ngi e kam fai a wa ko kelo ka ko auli ngi o la ko first World Cup le kam ki e ka lo pat ele yang me fengi excuses ke mi fa pengi it's now or never o ke mi fai ai a kel kong foi o ka lo ngi ma ngi ka o ia la ko ki kilo mulis ka lo nga ia have a good start eliminate ia la ko drop balls ma basic skills foi le lenga ko fai fa le ke o isi a me o ka lo nga ma ia la ko skalamu ma ia la ko forward drive le mo la ko squad o me le foi nga isen ma ngai wala hu ki kilo au le nga sitting ia ka ko e vai me o le mo lo ka ko wa ia se me ma sengi ka ko ala vai mai ala la nga fai o nga o le ka ko forward so o me le o manga lo ki
Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Hello? Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday din ko makiva. Se me kana mo vine kwai. Ama uyo ko los fanga uma va ko lo talo fanga joy celebrate los fanga o tamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o fsi pe fia po. Uso, fang ko kongi member fufu. Yeah, okay, so for. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Moroso. Oh, Talanoa, welcome to Toleafoa. Maro. Bem, Talanoa bacha. Sia Talanoa lau tua Samoa ma le Aumua se New Zealand le Kiwis i la stona i luas fama tase Oktopa i le malaya Tamaki Makaurau Eden Park. I tolu Talanoa i lea so e awhia I Talanoa i le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma Auatonga. O le maua pe paulfale I o ofisa o le Pacifiezy I o Tawa o Tahuhu ma Mangili. Wai whaatau nei loa sau tike mo oi ma lau ainga lau au whaingalwenga po lau mafutanga. E ale e kale sia ma langolango lau tua Samoa. Monisi wa mtalanga walau le o Vaduselau o Tasionono o telefoni maasani o le 251 525 o le 251 515. Hello? Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday din ko makiva. Se me kana mo vine kwai. Ama uyo ko los fanga uma va ko lo talo fanga joy celebrate los fanga o tamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o fsi pe fia po. Uso, fang ko kongi member fufu. Yeah, okay, so for. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Moroso. oh, Talanoa, welcome to Toleafoa. Maro. Bem, Talanoa bacha. Mo tupe fa mo moli, te tong hino pili ma le fa tu peino so se fa le Lambie Samoa. E whaingo fie me uma i le Pacifiezy money transfer. E tolu atatu ofisa I Auckland o Tara o Tahuhu Mangele. Ma le lata I le fitu se furu atatu la la so se vaenga o New Zealand nei. E ma whaio na whaonga ina. A whaio e sauni malanga I Samoa mo le taino le palolo po ta whaonga le loto tamaiti. Mana tua le Moana Rentals malana whapitoa. Se fulu ni mapasere wa pa uma o lalo I ta vale mautotongi. Mo le masina o ke topa. Ai inga whapitoa. Po nise whamtalanga wala au le o Vaduselau o Tasionono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacifiezy o laupa anga mo tupe wha moli I Samoa. Toe, whawhele atu le toe tiri umoi o le porokalabe le reivanga o le afiafi e o le tantu sports Talanoa I lunga o le tautua lau BluTV ai maise foi o le tantu whenga paanga ma le NUS TV Channel 8 e le reivanga o le afiafi. Au tatu I whaasua fo il manu Samoa ma le tūlanga na tauto mai ai ia le afa muli. Mana ia tatu skoa e maise foi peiwa sa o moni e sa unanga fo le fionga Aumua peiwa wa chown in kama kama fo ele wa makanga sink in na wa Talanoa ia la to plans ma tūlanga I fufonga se le na tauto mai le fast food todo anga is full peno fo ia tu mana ia le unga na tauto mai ai o le talonga neo wa
ono feololo le tatou tapenaga lea a me se foi o le taaloga muamua fuafua atu ai lisi tatou taaloga mai apani pe a o le taimi o le tatou taaloga tauna lifilunga le tatou taaloga lona lua le gaso ai ua tatonu foi o e lē faigofie i uga o taaloga ia ua iai o lea lavao o tau matemate ma tau titilo foi po ai tonu ao le a tulaʻi mai e o luga i quarter final ai i le vaavaai atu ai e lē o alo tamala lava ia au nei o le tulaga la le tatou au ia ua tau la ona ia ua latou te lē le vanua o tatou au e tauna malo ai taaloga ia laasoo atu ai ia paua le tulaga foi lale o lau titilo lelei pei a le maitau atu ai taaloga nei aʻu latou ia o set pieces a le tele tau talanoa iai lea ke vai kua le ua kele gagalue au ke kako vaai ngai skalamu le kaimi ua sea koe alu o au ia sa ia au ia la makamaka o au ia kekele sa i aso la ala ko ngaiga mai ngai ia pangi ko kiki ia aso la o arselau mo kupu ai le World Cup ia tamine mone ko ia sa o ila le sa tatou Talanoa la vai i a makau pola ka ua kele set pieces skalamu line out ia marka kam fai ka au fil polo au ngi avesia o tamine e fainka kele ko mo le polo pe o la ule au titilo la ia o tau foi na lifita to o titilo tu le mana ia te le tamale ne te o se ma te tamale o le sa le ufu peki tangen pa yaua ia pe o tulanga le sa kele foi ka kalngo ia fa ka ia pe fa pe o lo fa fonga mai ia tai malanga mai ilato ia wa si so so ni fo ia ko sa wa ka ko fam kala fo wa le le mo tato aua a pe la o titio mai ke kamale le o pe ka si ale kula so o kikio ele ilonga kula miska ko fu pekia sa ka ko midfield le ke ve ko fe lolo ai ka mo fai nga o mia la vale le kwa malosi ka mo ia malo fa tai Toleafoa langa lela o ta o le tulanga le il saunanga fionga Aumua fupeki ia o fupeki longo o mal te mine o le Talanoa ia tanga tai lo te mi fo e talo what's your take il vanga le am se fo performance system o Duncan Land to me o kele swing foi male li finga no le o ka lo si fo ia ka ko foi o benga nga luai mo fa ia o ngam ko mo taklana ko lo si me o foi le nga toala lenga wingi kam kau ia tani toala il poimisi kele il polo pa o mea umanga server il cost ia api o skia sa ka ko backline me ka we ka we ke spaces puku fo ile fail pas ia pa o mea umanga wa o ngi ia le fa kal me atenti o Argentina la vea mai ka longa lenga ka longa menga la ki nga le loko Argentina ai awala ka ke aka ko kum ka ko polo pa ia kele fa pe ai mai Argentina la fia ai mai ma fia manga o malo alonga bungi ki ngai ka ko son pia long ke ti office mo ka ko ai ko foi e la ka pengal ka ko ai pa wanga me ia ko fa mo ku le i pesi sanga o sapo pasi me kiki na mai me nga sko ai il kiki second five lenga mo ris ka ko sko nga sko pa ia me va pena al full pick se lo poseng manga ia kula malo fa tai o ta wa ia wingi mana to pe ana fa ia o ta to le tanto fa so ka ke rio mai fo ia nga o mili ma si ma sapai otherwise ele o le tu la nga o se feedback se ma fa ona tu ala lo e sa le ala so no nga le mai tau fo male matamatu i tato wingi uma pof pantuana ile ava noa na overlap ai foi tato wingi tamaro tani to ala tongi atu e polo ai fampo ala mutua fuli ai faf no foi ele ma se kai mi foi le in a way pitch e ka threatening ai le o ka ko wingi ma ia te tau foi ia wa o nei mata upusa tato fa so mo fo e ko foi mer ko inga me foi le o mo ma a Toleafoa o le inka ko pe kama foi le nga maua pe foi le kau matua ale maule ofu ale mau makapa vai o ngimo la ngimo le wingi o makwa vale le ai no ya pero que mi o kau e di le o ka ko o le vai tu le talongo te minei asiata o le ale le ya work lumo for which le la vai e ke lo karo ai Terry ale moment na for week fa mo fie fo la ko
me ko fia foi langa mo mai tolo ko I la ule au kilo ile fainga ka lo fo le wo yengi a pa wa tu na foi o ka mo fai equipe le polo e pe ala na au titiro tato o la ai fo ke le au le wengi e fai o le o fo kilo a le va ninga fo la ko po o lunga fo la haipo se le yo ya o nga fo nga ka penga ka ko au ngi ka lo nga ma sha au ngi a chin a wa fie ke le ku ur polo lu so nga lu ngi a chin le haipo malo fa tai e toi o ye stato tala ile vaenga fai o tato por klame ia matoi ave stato fa manu ia ile tato au wala tino malo fa yo le faiva ai si ka ko fanga solo Namibia male au le All Blacks o le te ate lau zau no ngale te sau no nei ia Argentina la whakarikari mangu a mai a pe o man me ngau mai o pereki a Namibia o le ngau mai mangu a mai i le whaia inga lako opening games mawhalani well e koi kiki ale fi koi ngai le winga la te tala ia e tūlanga o le ranking ma le standings le iei au i e lua however pe o le sau noanga Steve Hansen se le wha mapu e mai e le fua i le aua Namibia le ta anon o pereki pa o lai measure to themselves in the laco preparations but laco performance. What are your thoughts? Yeah, that's what I'm talking about. Toleafoa. Yeah, okay, lo ya lo blessing ka fanga ka lo le mana mi pia na pa ya wa ya isi la ko ka lo nga wa pia nga fa ko ele finga ka lo isi ka lo nga se fe mo mona mi pia wa li ga pia vingo mona mi pia nga o mai ya fo ila ko ya pa wa yo la ko game plan e ula val ko ula val ko lo ke ya nga pe ka kilo so kele yo menga luai wale mangi me le ro mai fasawili sko ango mai kam fai e la ko menga lu mo forward so le mo la ko ka penganga la ko pe se o me fai lo practice la ko training run fo le awa ka penga pa o ke mi e o ngai finals fo ye wa pa la ko advance quarter finals me va penga fa ngai lo plex Aumua ya ole telefo ia mo ye tele le score ai telefo ia me se fo ia a New Zealand ke le polo rusi ke le ia mo i va le fa mai le angor ka ya la va o kalia New Zealand ke le ola ko me se la nga luela ko ya wa ava pele le ka ke msano le fiku kasi ai no pe ke o kusela ya ya te aula to ele fa pe fo nga ma ko ki nga New Zealand me fa inga ya na ko mai New Zealand pu e mo la ke le me sem tro pena ya ole la ko nga New Zealand ole talonga na to ele fa ngo fo New Zealand ma lo fa tai au tatu Talanoa ai ma e sau no ina le tūlanga i le tau o lea lava ua mantua saua i lumali i o ai kamaka alu ko ngol malai li wakaro sanga mo se faupuponga o singa sifulmingu ke water break fo ngali so ia alanga le no mai tau atu le weekend pe o le talonga ma farani ia le na tau mai ili talo le tau le asura tolu se fulu degrees le montupu le vela di so le o le wingana lau tala ele o consider inga nei mea umai during le time o le planning o ngai ka alonga ma tau fonga po ai o le host matulanga fa pena ele o la vea ai mai ka because it is a factor now it's becoming a factor I tulanga o le ngo lusi ai o opportunities so isi ira bengi o le weda a o mesa tau na pre-plan wala lau ke ro le ya o masinga ngi e o ku mo kwa pe o le nga mo asale sa le ya e me fai anka ko planning a me ya nga kula le o le pio kala el kau mele me finga planning a sisi me on the day ke o swing o kau lo e climate change e me venga ki ya o vai kau e kau nga vela ke o malulu ke kau malu ke o vela e me vela nga o fai me e fai water breaks for ya mo kama ka alo mo sa mo foi o kai kam okay o falangi dio se ku fast season why most likely all the wing all out tala e sa o ke le predicting le mawalunga male ai power me for sure ka ke lo o sa mai le mfinga o ku sa ma o winter la lai lo le ya va e lan le planning me nge o ku kai me ole por lang o sa ma le winga la de tala fu ngani wa complain ai lava le tele o au wa fiki fu kampenga ngi sio yo ta tonu le tulanga le la ya yo pe o ku le fa no maruru ke e wa le la sama ka ko ya le la o le winter o le la fa tulang ya o tulanga na e kai pe fo ya o le
ole hoe si le fia Toleafoa. Ia kai before le po la langa ka kofi. Ia ngam ko ke so ko ringa fiki ole foi fiki ngo ko ringi maruru. Ia. Ia se foi le mari. Ia ai o ne vai tau. Ole wa ka ngo kai mingi ole springy o ale wa o ia tunu. Ala e mo ko vivela la va. Ai ona fasili wa manager ole uta tu ile tau. Considering la ia ono le tanto of le tanto vai to pe ko ki ka ule o ke le mangi ka maloko so ina le wa masangi e wa na ona ta wole o samo e ona na uso fo ila e o kanga ka wa masangi le change of season pa mo o lua la ile lua kai mi ma ia ta alo lai tu la ngi me tu la was really ngamakwa onga le me ka ya uko e to ta pena o tu langa la to ia o le tam fai fole a un ma fo fo ia e wai o le singa kula funga pe ala sau ia kala mo ia ke ala ile pe fai foi ma alo fanga vonga tulanga la ko ia ka mo ka ala ko lo ka penga ia wai simela kau ma fo ke le a ve se voi mor ko ma fo a pa me lo ka penga ko kala ko ia ka lo mo era foto le fa me climatize kanga ka kingo e kulanga le kau me pe vela ko lo plex ma o me o ku sa mo viver ia ai ko mar ka mo mo ma lo ia ala fe ingwa ka ko o me ala ko mala ka ko ke o ia ko la malu ko mali di ala ka ala malo o ko sa mienga e pi it's a more like a mind game ai o me ia ngama ko la ma ko me ka mo mo lo la isa ala sa no el fasi e que me sava i no le sate pa wale me nga ko ai va pengi ka vai va pengi ai alu wale me la ala ofisiri la ya ulua which weather would you rather play mai le vevela male malu ai o feo kaui wa u pa me is por la capi e que foi a coisa de chico ai ia kakari mai era o feo kaui io eso se kau pe ang foi aku o ka penga yo ko ma fo fa wai ma ka uni foi a o hui sia ku ga ka foi vola ia le va pe vola ngar kai mo kalo o le mo ia wai o kai vonga e ta wale la vola mo ia mo si o sui for kai awala ko kama i meia le ko ki karangoinga e could be e play ele pa tanga ile fatigue ma vai o le au ke vai aku a makala skala mo lai ala e mo okay mi ka konga mo mo e alu fai ka alu me vulang ngo vai pala fai ka alu ngol ke mi ile po wa ke mi ngamo mo isa mo o ina ngi singa ki ya ba e fai ka ringa du alu e makala ala hem ka ngulu me ve ko ka se fulu po o ke mi mo na yo la usa mo fai ala ka alu ngol po fai ka alu ngol po i mo ke ro i ke ri mo nga ke mi pet me ya la po me masa ni pet me o masa o ke ni no pet ma ko malo le mo ele mo manuile mo que mo vai só por lá meu copia o café mano eu mo ngai me nga ya ku lunga ku ke va pengi po fe la tu malo ronga a voi mai fa un tatu noi tano Aune mi sia Talanoa lau tua Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis ila stona i luas foma tase Oktopa i le malaya tamaki makauro Eden Park. E tolu Talanoa i lea so au fia i Talanoa i le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O le umbaua pe paul fale i o fisa o le Pacifiezy i o Tawa o Tahuhu ma mangeli. Vai whaatau nei loa sau tike mo oi malawa inga lau au whaingal wenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau tua Samoa. Moniswa mtalanga walau le o Varselau o Tasi Onono o telefoni maasani o le 251 525 o le 251 515. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Sorry, e fia po. Seri. Nga mea kasi na swanga o fisi pe fia po. Uso, fai ko kongi membro fufu. E okay, so ifo, pauso.
Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, Talanoa, welcome to Thomasin. Maro. Primo. Talofa bacha. Mo tupe fa moli, to tong hino pili male fa tu beino so se fa le lave Samoa. E faingo fie me uma ile Pacifiezy in money transfer. E tolo tato fisai Auckland o Tara o Tahu mangele male lata ile fitu se fulu tato la so se vaenga o New Zealand e ma faio na fa ngaina. A faio e saudi malanga i Samoa mole taino palolo po ta fa o le loto tomaiti mana tu le Moana Rentals malana fa pitoa se fulu 5% wa pa uma o lalo i ta vale mo tongi mole masina o ke topa. Ai inga fa pitoa. Po nise whamtalanga wala au le oval se lau o tasi ono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacifiezy o lau ba anga mo tupe wha moli i Samoa. E o e joe whaafero e atu le taliu mai o le porokalame. E o le tātou sports Talanoa. E le reivanga o le fiafi. Te moli alfa malo le unanga le tātou BluTV. Me se fo o le tātou whainga paanga ma le NUS Channel 8, ile nei foi vanga o le fiafi. Lea e te sila mai mo mai i le tātou porokalame Season 1 o le whaatalanoina o manatu i Talonga. Foi mai o le manga i si vanga le kau karkarango i le i tāpenanga wai le ngā tau me tutupur malai. Ai foi la off the field moments foi ngā le ongo e ono a fia ai tāpenanga ma tūrango pena. Kau kire i ese mai la vo koe fia visili e tau te miro malolonga. E u toi foi mai. O la ofisi. Ngā mai kai mea ri o kou malanga i ta miro sanga mai po langi ngā vai kai mi. Na mawhainga kou malanga mo kou koru maranga te mea nei la o e ke vai e umanga ka longa e pu e mai sa fio le kama monong koru malanga whanga we si i mai au ka fole o le malai. E na malanga ri o tau te tōrua li ngā kai mea ri na ufio ngā telefon. Ia makauli e whaia sola karu. Makauli whaia manu o e o ka whaalongo a kau sa mua mai sia kungu e ngā ka makange lengi ke koru. Ia la kwa ki o ke o e o ke kiri koe mawawau pisi o koru ma sa whanga. Pei vela pa mako o e karu. Ia. Ma ai ora ai so fina ngalo Aumua. O le tu tupe ai fa mo. ia wala le ia ranga wa nga so ia li ai Ia wao ke minganga maku o ke minga lo kamumu ia wao. Ke u fe lo kolo ma fana. Alo kolo. Ese lo fai ke. Alo. Ia. Au ko ma fo fo mai ke. Karo. Ai han ke o ke ai o ki mo lo ko. Pese no la yo fapea. Pese o fa ma vaenga. Fa ko pura ka war mele. Se me di keli mele ka fa ron Sa no la alu ngol valu ni wol wese mi sa mo mako wo fapea. O ma vo kala se ko lu fapea. Okay. No sa mo lo ma vo. Mo walu 5 ore ale I fapea. Freedom. Freedom. I got my freedom. I don't know more. Ya o kai mi na mo ko sa le ya o e se voi le fo ngi vai ka o e wa ke le au o wa ka ma ya ma ko ya e ngo fa yo finga yo o Ya no le au. ya o kai mi fo na nga au ya e si e le fingo fie sa ta e le fingo fie me ana le la ka ka mo ka fa lo ko ya kai mi na e rin ke fun fia fia fo fa ka ke le fo ngi fo le ku sa le va ke fo ngi e ki fa ko yo ngi ya ka na mo e le fingo fie O sarai lo mai tamata aro pe fa pe ro kan. Fa toi foi. Ele o kusa ka fa longa ku ngana I kana wanga ye fa. Ia. O misa anga. Ia na nei. Ya o mali misa yo e fa ko o fe menga ye. Ya ka fa ko la ya o ma ka fa ko la. Ya. Uso ya iso ko uso le. Oi ho. Ta mara si au. O fa ma fa ya o be fa lo ko. Ka ya ka longa. Ki ya me. Ele o mo fia ko fa ier ko nga ke fongi ma. Ia fe ko fa ir ko nga pe ka. O se vai fa o le au ya. O so ki nga le la ki nga. Ya. Fa mala va ka I ka longa le ka.
O le winga o fisilingia. Le tati fa tole se senga vai tau so ifuanga langa nei ona po. It could be back then sa le iteleni a wala of short inga mafamalanga inga. Wa so nga kasian marangat poleng sia vai aso manai nate nei ona po. Ka ke va ngi le mongkau ko video kura usamo. Fa to yo no le swing o le soifuanga matulanga o vai ia ka ua fo ile ia yo ko ko le vai aso la e mo ina mo ke o ngo fo finge ala palu o kule vai Fala wakau quero que falo com pia Pate olai palu mai foi me samo. Lai palu mon me. Ai rangi ko ni to fainga foi ngai kau e lo ai ki nga. Walanga de ke kau su ele me le ko ngeki le vai le pat. Fatu ai rangi ngai ko winga foi ngai ni na ia wa mi ngai uma nga e mo ma ya la le vai le su. Le paru ma. Oh yeah, boy. Ele fai ngo fia siata. Yo, tulanga la to ye fa mu mo la malta longa mala ule tu. Fa ta te foi ele am si vota poinga mo foi ya le foi ta tu ti su ai tulanga. Mali. Ya mo ni le ya amu ye fon nei mai tau. Ya o mo fai foi ona awai ya ta to lo malo fa o se ava no le tele. Ya ma te foi te me ya na ini si foi a me si foi na yu solo o mo tu ni fa. Ya me fai fa na o tu foi na tu te to lo mo fa na ya ma futa foi pe o mo ta long. Ya ai pe ole tulanga na la to ya e mo la foi o suanga to pe. Ai le fai ngo fi ole ai ngala foi le ngalo ya ta swingo o me wo ya. Ya wa alu al fingi parangi alu an. Okay be. Ya la kul ko lo Samoan. Oleh la usul vi ora fu le maka mar fa kali la ki fu la na wo sa wo mar mi Ama kiro yo kiri se mera kiro mai fu so ole greatest upset ole nei vai aso ele fai unga yo talo ole to ilano ai lea o Australia mole taimi mua ele au malosi ale fly Fiji pone aua ya tato motu tu la tol Pacifica ya fiti ole aserua finangalo ya ile talonga le ai fa mata o se vaenga na tato va ya tua e o kupu pesa la warunga le manatue malo a Australia yo ka longa le ye ka waia ele ka makea ia performance a fiki la fa ngol kulanga wa e Michelle ka ko fai unga I ka longa o uma I ka longa la ma Warriors in ka ka wa ma lo fiki ia le o me ka longa na Australia ia wa mo ko e un pa o afiki la o bolifi lunga ia isi stand ka lo fiki I me uma la ko set pieces line out kalamo rocks malls me uma Luma forward score backs qua paling ya meu Aumua asiata alfa forward wa ne mo ko yo o fo fo fiti yo ka po inga fo yo ska ko uso I fiti ya wala to yo kele ya isa usa o langonga ma lo fiti sa langonga ula ko ia kaimi mai la ke fu ka lo mo fiti o foi la ka longa le mauskari yo ke le au si o la so o fiki ala wa ona e fu ala vala o mau I la vai la kapile wo yengi o le era va ke fai aku o le sikalamu line out pa o men ko fale ko ngoi fiki ngi ko le fifi yo la ko line out lenga ke lenga nga lusi ngi ai li fa nga fiki ngi short line out ko inga wo sui aku la ko fo wiki lengo ko mun o inga pin ko fale ko mai fiki ale ka longa ako pe ia meno ke fa ko ia makua ma losi al fo wiki skalamu line out ko I fa nga fiki le flea le na ton wa Aumua fai ole malo losi o la ko midfield le fo la ko wingi le foi la ko wingi haipo wa pe o le si le popo le nga ole sa ko popo le o fiki fai fale ko haipo ai I ele ko mainga wo mara tu ai lau ngale lu tato fa so le nei talu na amata pai por kalami le flea le fa Pacifica
Le la wa tātou wa ia tu nei leo mai isi ka ko a isi au ia tātou au man Samoa jonga kama foi le afa pe o o le ale tu pe matua ora le faingo ka ronga nga pingi ngai afiki ma Australia mo ka finga ka ngo kai ropo fere pexa fere fo wiki wa tau fai run o male tūlanga foi le o le si vaenga le advantage no wa aina fa o ngai fiki o le whaonganga o le wait o le lako fo wiki, ma lako kingo. E tei ai man kua le au Australia, ia, o tātou le fo le au fo, it's a young team, fo inga le tūlanga. Ai ngā makua kaia, o solo i tua mani. Ia lau ke kilo lau fiki lo ingi le World Cup le. Ia kia au maisi au uma fiki isi World Cup le. I think this is the best Fijian team. Lau kwa sao ke lo wina e mai mo mai fo ima, o mo kwa ima ngai lau fiki so. Ia me voni ngoi au skari ngo kam fai wapi o fiki pe nga in contact fo len mani ko kongo set pieces fo le rocks or malls kalamu line up sa me ngai pe lo au skari am au ia ke kele o vai nga fiki ia lo ko ngi o finga mo fiki o even pera ia fai na o vai ko aku open play e pita fo fiki ia on mera ngi mo ko fai ka ko me sa au lo fiki ke mingi so le o fiki fa wa ele mana ia lo fina galo a tele fo wa le mai tau na mo fa ali fo so fina galo ko so o mar ko nga me vo le o ka ofisi dia fiki le po pe o tato pe o ko ki ka ko mar ko nga mentality fo le wo de ko au sia por finals pa wa me ia mo ngai malo i au ye pe al te milan le ia ma tu fo ila o le ka alo Australia ma Warriors ia alu ngai o ile la decide le veito le au Australia fa ke kinga a fa ya inga ngai Australia ai manuia o male resto ta longa fiti ya mo querer que le swing of fiki ole tulanga le a fa pe o ko pole o le face 5 fa fiki le ko fa le kong o langa o mission la face 5 le ngai yo le a fa pe isi au vonga le ta ke inga face 5 la fiki le kade ke mingi mo kwa ofa ngale ale o longa le nei na fiki o ngo la ma losi ale momentum le alu lu ma la fo pe o le ki ngale le ye ngi o la ko fo wiki pe yang fa ku a fa pe la vai e alu wa lu mo fo wiki fa ngo fiva ale ke mine pancha ko la ko kamai le kaptengi ma le la ko 75% kwa ni mo fa ngo pu e mai o fo la ko win o fu peki e pe la ole longa po lenga nga wo misi al face 5 la fikia le afa vo la fikia nga fangi ma kwa spaka kama angale alu le winki po angale alu po ele misi kikia le ya wa nga mo mo kikia e over ko se fulu ya yo afiki or tulanga la ya Australia mo kwa le mo fa ya Australia kar ole si tulanga nga le ya afiki le ke le defense afiki le puinga afiki le po afiki ma kua shutdown na fikia ele ma was ele tele ni mistakes fo ile talonga le now toe batu le ole vaenga le fali so fili ngalo tatu geile ala nga ole talonga le kala ngo umai de vea ni ile nei weekend ole speed ole talonga langa ko fo ila la tala tau fenga se tatu au ai pe ma warka ko kama fo ile le ole kuku wa vai rather than ilo ma fo sa yai e kau ke makua whaonga ngā ta longa lea ma jili. E makua pia melena whai o pereki makua o whai ai role te leo vahenga whapena elis. E walanga o lele kau kere iwa ku up against i kama fia the speed. O le ta longa ma le fitness. Pekla ia fiki. Wa o le si whai vahenga ka ngai fia Australia wa e kele nga kuai le lako koe reset. A overlap le backline na fiki. O fiki keminge o pi kongoa fiki keminge le World Cup. Me voi la nga uma nga ia o fitness ele feeling ia le fit o fiki le ia o mo koi o fiki o mo kwa ko kemingi ka penga nga fiki me uma so it's just a matter of le nga wo bola se me kupu wala ringa ia kama voi la me kupu aso me se lo fori ma se ko ke le fai la kupu se me ku langa ia la o fiki kemingi it's a team to beat ole kalonga mele we ole kele formation we wa flat e o voi a po le aule attack e flat ya ola le ma lo ke fe so pe wo ke invan ja
Oula. Pele mele le wing New Zealand. Was shut down lang New Zealand wole sa ko se win. Yeah. Lang le one wole format le kusapo o pole attack o ko ngol po. One wole format la le flat format phone. Le mele way wa fango fia lang shut down le attack. Wole se space for le ka moi. Ya ula a ko fo New Zealand ya le ke mo ko fo ya le format le attack mele au. Il est deep le. Wa fo le man lo si ka mi Pacifica ke mingi ko sa sa. Le al ke mingi fa yo fia shut down. Kai vole le a ko si le ke mingi ka lo sa ni pio sa. Ile iva pen ko su sa ni ke mi ya. O la float la fa mo a se pu. Pe la me va inge le center le afikin. Ko fa ka pe a motion play for ala ke le kwa le mo fa inga nga po ya. O ila o le ke o ko manga o e ko fo ia le old formation le le format le o le tipo for nga pe alignment yo bela le o ke nga lo fo nga le le ti ko ile ko le pese second back la le fa solo tito a fe ngo fi fo nga defense nga pe ale le nga pusa fa fo a wangi mo se pu nga nga mo le pu nga Sao power me o le hole a pusa nga fa fo le defense o kamanga a le format la le ke mo au ia como que Pacifica kwa le mo fai aka ko fai ngena le liki o fai ka ke le nga space le le ke le vongo space como que Pacifica le o ke le nga hit ka como que Pacifica ka lo liki ya na fo im pare mo fai ya pu na fo e fai o le malorosi sawa le fo na fu so fengo fia menga ma tolia pasiment poli ke flat o longo inga kwa os yo ai típico ai pasime ala wala val ke me ke speed e pu me la o fai pu o me la ngai me la ki anga ko o la ning o le ai ko so le attack le wo felix yo e pa ya kuno fo e pa i me marka ka ya ia mo ko le sa mi ko ia malang e pa i me alo ia fai kanga pu so swinga le wo si e okele o nga pe o lako per konga ke lo fai au wingi o fish 5 le wo kele nga taking al polo e break le van slide inga ia vavenga ai le wo kele ngo kele o se ke konga o ia panti aki ka longa mai la ia wa vai la i lenga ko afiwa ka fiu malo ya o konga lenga la ka ia fa ke konga ngan me le makal ngo o konga le ya a ko fo ia a va peka ko mo se so mai foi malu samo ko ai fai ele format le me vola le wo sia o le wo fai ngo fia nga ko fai ngo fo New Zealand o shut down na le fai me langi le fai me foi en langi amanu le di mai ko kamalo ai oso so le mana ia tele mana ia nei vai nga e tele tonu fo mo se no mai mo mai ele tanto ya e tu puar fa ko ka ro e isu inga me tu la ai mo le la foi ai tau tira tu malo lo ta lo ngale o ta o ayelan ia malo ia ayelan li mas fu mo iva ele se fu mo le ono ale kalitahi mai tonga ta jo tu malo lo foi mai ia ona fa si fo le oni so vai ngol tanto proclame le vanga le fifi. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Se me kana mo vine kwai. Fa mo yo kolos fanga mo va kolo taro fa ka tue celebrate los fanga o tamisina. Sorry, e fia po. Seri. Anga me kasi los fanga o si be fia po. Uso, fan yung ko kongi me mero fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, Talanoa, welcome to Toleafoa. Malo? Bem-vindo. Talanoa. Mo tupe fa moli, to tong hino pili male fa tu beino so se fa level Lambie Samoa. E faingo fie me uma ele Pacifiezy in money transfer. E tolo tatu ofisa i Auckland o Tara o Tahu mangele male lata le fitu se furu tatu la so se vaenga o New Zealand nei e ba faio na fa ngaina. A faio e saudi malanga i Samoa mo le taino pololo po ta fa o le loto tamaiti mana tu le Moana Rentals malana fa pitoa se fulu ni mapasede wo pa uma o lalo i ta vale mo tongi mo le masina o ke topa ai inga fa pitoa.
Samoa. Po nise whamtanga wala au le oval se lau o tasi ono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacifiezy o lau ba anga mo tupe wha momoli i Samoa. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Sia talong walau tua Samoa ma Aumua se New Zealand le Kiwis ila stona I luas forma tasi Oktopa ile malaya tamaki makouro Eden Park. E tolu talonga ilea so au fia talonga le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma Autonga. O le umba pe paul fale I ofisa o le Pacifiezy I o Tawa o Tahuhu ma Mangili. Vai whatau nei loa sau tike mo oi malawa inga lau au whaingal wenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau tua Samoa. Monisi talanga walau le o Varselau o tasi ono o telefoni maasani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha o le lua fitu ono fitu iwa wan wha. Ia, toi whawhira atu toi tali umai o proklame maro longa masani le vanga le fia toi fia wha mapu e lava le wha te le tātou sponsors. Ia, o le tātou sports Talanoa. Au nā tūlunga o le unanga la Bluwave TV. Ia, ngata I lea o le NUS TV, Channel 8. I le rifanga le fiafi, moli wha maloma le wha te le tātou Pacifiezy money transfer. Mai se fo o le ngā ruenga wa lua ma le New Zealand Rugby League lea ua ma whai fo I ona tu mailo la tu au. Lago sual nei porkalame. Ai mai se fo I la e whaatau binai ia pe alo kongi kala sau kupe pe la fo sau kupe. O lo o maua I fo ina matike to le talonga le tua Samoa. Ma le au malo se kiwi la solusu ma tasi. O kitopa, whaaftai fo I le Digicel Pacifica ngata I lea. O le Tasi Market e tusa fo lango so ino nei porkalame ia le vanga le fefe missionisio tatou company lango soa tatou fa soa o le o mana tatou Talanoa I Talonga ese e misfo tapenanga I le Talonga mo si tatou manusa mo ala tatou wasia nei nisi o issues fo I le mavaenga e tatou te Talanoa e ongo avea o se luitau o se tu walalo. Ia ongi le songa fo. Ia awasi o tatou au mare tāpenanga walanga e maua mamai mo mai fo ia le tatou puranga mesia. Ia le tatou tai malanga ma le tatou ofisa. Overall le weekend ia mai sa fo I talonga ia I turanga I Toleafoa manisi o Vaega sa Talanoa ina. O hangi Vaega sa lua mata I tuina o lua ia e mo o mia I le tāpenanga le tatou manu Samoa. Ai mai se fo I la kako amaka ko tūlanga o tūlanga. Do we find now, it's a first game, but are we satisfied le sulima mo le filia pe e yeni tūlanga I toi mo mia le reshuffle ma tūlanga whapena I lua fionga. Tato amatama I lua fionga e Ia, kalkongo o le aulin ka alo mo. Le wana on team folinga I ke lo ngā ko ke le ira sul mo ko pasenga le au ngā ka ko first string ke lo piki ka ko coach ya ka ke wa vai fol ke pe kulanga ia o wingi ia ka ngo ko ia le backline pe o ngi kulanga ngā vai ia ma midfield ma o ia o le halfback fo o le sime ka ngo ko le halfback o kamikile o toma teni fa penga vai nari e mga mia le ka mo moi kako halfback I wal mengi ngal kiliva e mga mi e lekele I ka mo I misela ke mi voi au ka for rocks ma e ka mo os kwela ko I la o ngale
Ko me ngai ka ko ki le wai o ka e le ka mo ka ko. Ya le ka ke vai ko miki ya sao ko ma lo si foi la ko I me foi ka ko wingi nga me ka ko wingi me ko kong. Ava pele la ko polo ya so el polo. Wai foi wingi ma tele ma wingi mo la langi ngi. E mai ko kong ya ko miki le vai no. Ya o kele si ko ma me create me le ya fai like kuku mai o ele la se polo ya sau e keni no wa me winga ke lo le mai mo mai ya va samla ko fa con wai come look for work e ko langa me uma wa ke wo ko ke mi wi fai wo marka lo nga we ko fika mo ya wo ma lo fa ya la ufura Toleafoa Aumua o tonu te o ise swing ole fulfilling ole o tatou au ia poi foi le ata alo le ata longa wa tau te ta longa le Argentina ele fengo fie o le tula foi la o mai Argentina ele wa o le ufi na uni au ni ia wana to te le vanua e malo tatou au au wa tula foi le ia le pu e ka ko mau wa ia le defense ka ko como fai inga ia shutdown ile a masialu o ke msalu la nga lu mai ia tintina ilu o le sime o le avole e o ki fai ke la wa ka mai fi kai per ka lo fala ni o ki le o le space le masialu le plan site ia a masi foi high ball foi o le avole la o ki lo wa la test foi ka ko high ball foi ia ka nga le ka ko le polo mala ka lo ko masangi ale set pieces kalamu line out langa le foi sa ka fare ko mo ka line out le ka lo le mo mak ni so e ka ulanga li fika ko performance ka mingi po wai la va o ke mi foi ngai po wai foi ya la fili nga la fili le o le wo ka po ka ko wai fai nga ia yo ka ko midfield yo wa o la va o le mai ale a fama le first 5 yo ki la vai ka ko le ngi a ka ma fai ya la ka ko midfield ka ngom kwa ma rosia a ka ko kilo ya pandi aki ia ma manu le hit ko le uri o le ma kwa ma rosia se ka ngi ni ko ma mi ko ka mo e fo ma ka fai ke me le o le mai ma o le polo lusi o le mo ki va wait le ku pe asa ni piola ko yo sa ni pios nga ai fai ya lo ngoro lua pasi lua lima kilo pasi ai fai ka maro paniole ole basics la va keep it simple se me o me ka o ke lo backbone o ka ko au ia me se agora le back street wingi ma fu pick okay lo ia ma vasa vai fale okay lo la la mo kwa ka kiki mangi Argentina polo ya ka ko they want to play kicking game for le ia ka me ka alo ka ko afa ia aware la ka ko wingi mal ka ko full peki I position ni me kiki me o ka mal kwa le au kiki le ko chip kick au kiki ma so ia ka ko mai alam kwa ese ka lo la va pengi la ku I mai ia I lo avo ia tintil ke me ku kiki ku kiki me la nga ia read ka lo nga ma ai me a me sa ka ko back free o si kulanga le ka defense masia ka ko kiki ya ka wanga o fakasi shut down langa awangi ko ulu le ke foi le counter mai aungi ka mangi fi ke foi ko sa fo so kulanga langa ka wanga ko I o fakasi ya shut down ya le attack masia foi la le kicking game si me fa ke le sala ke sa langa le ke foi kiki yes yo ya fika foi lai o sala foi nga maka mega ko ai I ka lo le ngom ngi ia ka wana ka ko fa ke le sala ma lo fa tai o tatu talo in terms o le tatu wa ili lingo tu langa ma ele fa pe fu ka ko le pua mala fo ya pai mala fai ai o le tausa ilinga o se au mautu manina ia vano mautu mo le tatu au ako kilo mai au tu langa ia first 5-8 mana ia le performance ale songa Christian le fano le na fa tu tinga I ta longa le ia le fo ina bench ia sopoanga lima sopoanga in which is man ia le ta longa the last game lima sopoanga le tatu build up ta longa ma Aiolani what are the chances of ta longa ma Argentina o le ase feeling o le tulanga le wa e sau noa po lo fo Aumua e pingi ngi ka ko e Argentina le kicking game
because o ka fo ka soka fia ke le ka al poro ai pi ngo ka fo le ango poro. Now, do we see some changes? I basically to langa le first 5-8 who will be a possible person in Mafayonga controlling al tatu ta longa le upcoming game Argentina I la uli. Kel kongo la wa ye la wa aware ye ya ka coach male coaching staff foi kulang ka ko au makanga ka le player ya kwangengela le fano ma sopoanga ya tia both o kanga ka experience uma ye ya le kukusa le ya e fu ala polar game plan man mele mga old coach yo nga fula wa le ngaka le tek al defend awa o ka longa e malo wa le defend so me fulang ka pe meno sa ngo ma ya Aumua eu le kupu ka longa fiki ma ways game nga pa ulo I kora droga mo le fesi male senta e pa u ko o le cap langa nga mo mai le ngo e fai ngo fia nga ri ia o alu mar ko lunga lu kai mi al fes vai ia pe nga fai yo ke lo inga le wa ki e fu ala in me la mga al fai nga me il strength for ka ko ke nga lu ye man me o ki kilo wa on kwale le ya o second 5% attention yo la ko wingi ma full picking pa ka so face 5 alo va tai au so fina o tum salo le o te tatonu lango tato front row le vale sa ka alo ngi le la me la ngi o ke lo fo yo loka inga ngi la ko ye loka Rus forwards la le ke le o ke le lo ngi ke wo isi shu inga ale faya onga ile ala wa kau ki kilo ye le front row la le nga ye ya sawe wola ile lokale ya wala ngam kwa ma nga ya la uri nga loka o hola le ki masalo le ongo la ko ye un ko mau le ama le o challenge ya o le valu boy la ke o la worka ya steve ke le lola ingi ke wo ye se swinga ale pa pe te bo le wo la fo e so no le fitu nga tamale o Lee, Lena talo numero fitu. Yeah. I mean overall man, le. Kailo la yenye ke wo chef shu inga wa la fu ke longa le mo fa ko lus forwards. Le ka ko lus forwards le loka. O ko ya la ko ke fu ke fa feeling la wa ka ko ngol front row nga loka yenye ku mau le ngo, mau le valu, kailo le sikupe po le aranga fu pe ke wa sa wo la ye le okay falka ko afa salo sopo anga full kailo ngi ke wo ise swinga kailo peke wa nga lo peke fu peki ya le lifano pe ya peke wa second wa shape inga ya caval face 5 ke lo la I po le midfield o le vo le ga ko fu peki le wo ye kailo la ngi ke le wingi ke usau pe le mpo Tasi na tanga tale la vale I to most time ta lo ai o no ka longa le mate ka o ke ka longa mate ya pe o inga ia ka unga prepare ka ko ruma ranga o le la work ma ngi ia Argentina ruma le ku longa le me anga malo sikel ke lo fo yo fai ka ko au ka office kala mu mana ya tiri tatu si kalamu I bori si va inga lena pe am fai fo na tu foi runga le va inga le ole or ka ba fo ile le anga ko realize lo vali fa pe ola so muli ia chili ia aso no asa we ga masu ko ai runga I de mukia o malaya li tu la fa pena however so far man ia ole tatu si kalamu ma tu la fa pena ole halfback I would love to see Tamaleo Melani I would love to see ia tamalea in terms of langa ma tu o kamiki ngi o le fa ka wa le fitness ile fitu le na fa tamilo nei o la mana jele ja utam tene ma sele but ia ka minga ka ka ia ile ko inga sipiri a favor ile le fo inga ke ai ta fo ile kilo mo karo o mo o titiro lava wi ile te mila aka ko miliki ngoi ma awi o ke fa ia tu ngal palasi alu tamala na tau fo ina tatu apa ile to inga vaenga le na oi foi ngol melani matawa ile uma ia me e paua ia me la fale con lang pasi paua ngal me ngal fale con ole ni tiri ni dal ia o la ka longa ngi
Ia ka kaunga whasawiri me. Oisi a mea uma, le oso, le vā lea, o le kamale. Ne langa leka ke mga o le a peke mua. E ni low run. Yes. Keno ngal kiliva. Ia ma kiki fo. Ngal le pawal mela yai e rua mei a misiro le pasi. Ia ngal poksa. Ia nga mea o kako kiki. So le iwa supa sengi o kako kiki. Kiki a I alu lunga I. Poksa nga I. O mea nga ngai hao ia so uma I ka kauanga ia pressure fo I pauwangi au mea ngai pe aka mo ingi ka kiki o ka iloa o le mawalunga lau kiki le pa o le polo lo vai ke lo uma mafa o mama mea ngai ai lungi me va pe ko o ngai ko ka kiki polo al mea ngai e o me work ai ka o ke le pulanga le ka ko ka kiki a o kai mi ka se mai le fo work ia Argentina wa ka sa le la mai ni rum ka kon fai la kiki ma ka kon fai e put pressure ma kuli polo inga ia shut down le attack mai ai awangi ia kiki se foi polo mai mele fo work ia Argentina mana ia wa ta o le vaenga le wa ta sile criticism fe ngai male au ni usile la tu ta longa falan kiki o polo o le kiki fo ile aimless ele se point le ia o kai ro I nei level ta longa ia lo fionga o full pick ele nga kiki ia o ia o me pinga nga sawela ka pi se pingi ro pe se beto manga le sela o le mela le o ai kiki ia ile ma fo le me kiki ia ia wa ia le fa fo me ko tsa o ma vai malai e fa ngumela ka silo kolpe e pi po fela ia va pela fa ke kainga va pe o le ivo ia longa winga la welo o mal fo te alu o pe ivo kasi po ivo kolu longa winga o vai va pengal malai ia me langa me e pulale au la ko I fa ngumela nga o vai ia malai me ko nga kiki fo I fai a pe o kala ngopi o box ki ka ko afpe o mo ko o ki aso ia kiki alu nga sa o lunga I pa u me ka le vola fa sala ka ko pe ale o fa fo mal se fo mik ia ia me nga ka nga kiki vo le e pa u mai ala o e va pe me ala o ku ka I ka nga ka pressure ia me ia kiki ale alu nga I wala va ka mi sa po mai o kiki mai lo yo o ko nga mi va penga tatu tara no kiki e ili tatu kiki e sunga ya lima sopo anga e te mi futo asu ya tu ton telo na telo le sunga ya sopo anga nga ya mama o ma fala talat ai ka ko kiki ngali oki Tasi la na vaenga fo na nei little mistakes nga it can cost something for o isi tulanga pe o men tu puta longa nei lo tato pe la ka longa ya pangile ko po ni la ka sa ole mo kwa casual la va solo ka male fikile nga lo ku isi al pa wal me nga lo ku ka pikil polo ole lo ku lo ka polo ya o ingana lenga ko ku so la wo lunga le le 22 ya pang ana lo ko ka pikiru pa wal me ngo fo inga na kana ya inga ko inga na ringa process ngai on me le cash fo ngale we ai fo ka ko o le situ la fo ngale per me vo ringa siko ai ya Australia ngai le 20 le kiki ringa sau anga lo ko ra fo ngai pikir polo bongu le ko play ngal polo ya la wo le ko wal polo anga lo ko la va le wingi la fiki o ya Australia quick fo mai wala ngalo mo la ko le ke le long kick le o le Johnny Fia ele o ingana le ngasko ro skari o ngai me se fa o lo ma la me ko la fo ko read the game o me ka ua nga e nga mi la ka e len ma vo ye vita ma venga ma au fo le casho ale sa me o ile sa polo ala que mingo ia va pe mingo ia va pe lunga fe mai al ka kai lo malo vale ngai vai elisa me o le si me vai ngi se ki nganga lu waku fa ka kai o le wingi po e ka kare ka mo e ma ki nganga lu waku la alu ale nganga lu waku le mo se afi lo alu ya mo sa ke mai ko wala vai I ka lunga ia ke ngi le wo ka ke ngi o mo ya ka mo mai ku ke ngi so ale ku ke ngi la au te ko ki fa me ko se mal po ale me le ka longa ale kupangi o kam so le ki nganga no ko ale me oke alu ia ko ka fai le ka fiki mai ku ala wa far ki ngoi fa ale me fa ngalo ko fai ya ka me ku ni si fa ngo ka so le ko mo mai po ale lu ku la va
no ko me mu no Ia se a me ka o kilo le makaulia me lo lo ka lunga le pu. Ala ko ia fai ke ala me nga lo komite ke ka mo fa ke me ke ava pe ke alu ko ia mo ko ai me ke ia wa ke fiu ke ko ka fiki wa si o lo ko lu lo ka me pa ia ko me ia le me ko fai o kupu ka ko ele kupu ka ko o me ia yes o me ke kilo fai fo ele sia o le sila vaenga o le tele le mafele o le koe fa popo rumo mika pe fa ka se sala po se free kick ai koe fa popo rumo mika se le me ale o ka ko tau ta alo fo general dila utala not just a manu Samoa o ka ma fo le pe o le ka alo ke ranga lo fadi ai fuka so fo ta to wi e tu ranga o now o no o le tatu tem tatu fa si fo le por kala me ne vanga la fia o le ai ta pena fo le tatu ta longa ma Argentina ele se talonga fa sama noa talonga le i le vavea o le stona ta toru le fatu la gamba i vavea o le stona i le talonga le na o le temi foi le mana julo fionga fa sila to le fo me se fo lo fionga Aumua ia ai le si elo tanto va aiuta ia e ave te tele a pesenga ma tu le o mali o le Aumua foi ngai por kala me wa kere le mo por kala me ka longa ia o fai me foi o na i si fo ta por kala ale ngai fa ta e por tala na fai ali o i palalo e na fa ta i palalo e matua i va pipi matanu ma filio ma dia ma fai to la o le wingo le tala nga o fa ka o ka longa o mai kele ale unga nei por tala mai na ia mati se sufi se to fa ma se utanga i mori po wale tatu au mata po i mata fenga tatu mon Samoa mana tule ia ole no mori le la fo tu lo fionga te lo la mo mai le fionga fa sila le fionga Toleafoa o o le pristino tamatua i le mon Samoa ia si il to fa mi se fo yo le tapo inga Samoa ia la sa unil tatu au ile talonga ile fengo fo ia va tu ese tu ala lo mi se fo fa mal si al ia wa masa ia malka ko au man Samoa ia nga vo fa fonga mai mo mai fa ko pokala ia pa wa mo ia ku ia fa malo ka longa mai ia e alo lo ia Argentina o Argentina le mangu ora e ki nga mai mai ia ko mo ko o am ko ku ia me mo ko fa ki nga inga ia mangu ia ko al favor lo ko kele ia keep mistakes ia wangi inka ko ala iki mistakes ke lo fule vango ka ke malo ia Argentina I make sure ka ko defend ia attack me uma inga ko por kala ngole fai machili ko ke ai awangi ngalo ka po inga Samoa ko mamanga alo fa tai lo fionga Aumua ia ole tulanga na ia ke le mo e malo ka ko ia Argentina less ia sala less mistakes ole venga over kia ia polo o ke le pasenge ka alo el polo ole vonga ko resibe fa nga mo fa uma o al meli kalo e misi lo vonga o mai lo maresi au fa uma markalo ia ia mawia lo faiva ia o ko mamanga ia ai ka kongo ia mawia ka ko kalonga ia fa malosi ia wa vasa male lau ava ia misi fo ia alom fa nau ia po uso ole a tawina tawa malo fa tai ole a tau luga le pokla me levanga fo ole fiafi ia le na fo wa tala le tofa sa fa o tire to le femea ia le fionga le pristino tamtoy mon Samoa fionga fa sina Toleafoa Aiolupotea antele Aiolupo ia male fionga ya Aumua to o Vaega ole manatu fo le nama so vai ngai le sala ese sanga yane ayo le tayo to mamana lo fionga vasa mandia e se fo le tato au mon Samoa ia e pe ona vai atu ole matua lo fa ia e langa mai le mea ka fia ku le mea oke aku le mea ole to ale nganga a to male loto mal fa mo na ia uli masao to favor ma to tap po i mti to ia muri panga ia au manu ia le fa mo mai tele tonu le loto e taute manuia mo tato manu malo manu fo tapo inga le tato tuno ole a fo ile tua o patatua ile tau mo fainga le tato au ia ele fa ngalo afi e sio no va ile foi e to yo so fo ile la ia le tau tanto no mo tu e manuia faiva manuia foi tapo inga ila au ke fia ia i le fai ngo fo yo le nei fa yaso poli fa maro fa to ia i le tato sponsors le Pacific is money transfer be se foi o le tato New Zealand Rugby League au le ngalo o lo mo tato ticket so se fa lo ale Pacific is money transfer
i au kila nei. Digicel Pacifiezy, mis le Tasi Market, mori fa malo mananga fa tai tele. Si o yor matou fa tai o le avanova valua o lo mafai ai o na fa alu fo i le tatou proklame nei. I longa o le tautua alau NUS TV Channel 8. Mori fa malo junior ma le tatou Vaega i nai Samoa. Ia se isa ma le ma fanafana le atono le sisi no le tatou proklame. Ia e pi ma ia sa vili mo runga papa ngala. Ia felo ai foi. Ia e tau pureo le lenga le le tua ma wi Samoa lo fa so so le vanga le fiafi. A siata fale malu mo le fionga ia Aumua me se le fionga Toleafoa ma to fa to. Soifua mai manuia.